Hey guys, my name is Moses nkuko musanzwe mubizi. Iyi ni Kigali Hotline Show. Aka ni akagaruka rero guys, iyi ngiyi ni akavloge gato twafashe ejo aho twari twagiye. Abo ni aba classmates twiganaga, umusista umwe muri twe nyine waragiye uhura n'utuntu tw'utubazo. Rero nk'abantu twiganye nta rukundo tugira, urukundo hagati yacu. Twari twagiye duhuza imbaraga buri wese uko yifite nyine kugira ngo dusapotinge uwo mushiki wacu wahuye n'utubazo. Bitari ngombwa ko mbabwira aha ngaha, dufata rero n'akavloge kugira ngo twereke abafana bacu ibyo tuba turimo. Tudatinda rero reka turebe. Mani mwamagaye phone se kari umuntu ataba yagiye kuyigurisha. Kari umuntu akana yitwa yanahitamo na mwe. Cameraman. Tecnologia. Yegere sama. Yazana gasane gore. Terurana gore mosha. So guys, look at back up again. Rabi skibi dubi za nyuma magambo menshi. Simubizi. Mukana vibe igomba guhinduka iki kariya sibyo. Benshi turakumbura. Nandi mama bazani yerukana ryari. Hana abantu mbonye mu mwaka ushize bose barangije. Inshuti yanjye cyane Benise Magwaya sibyo Magwaya nawe bibi nako agakira umwata Magwaya agiye kuza Magwaya sibyo so nuko bimeze turavuga Asa ni korega mama. Ya no más. DJ zamora akazi kimana abantu babanje ni bino bisha amagambo menshi birapfa simubizi aya ni ndenda iPhone yanjye cameraman cameraman abirimo Guys, aha ngaha noneho twari dufite umukameraman utabaho. Reba ibintu ari gukamera nawe. Reba ibintu ari kwikamerera nyine. Aho kugira ngo akamere abantu, reba nawe ibintu ari gukamera. Reba kamera ahantu iri nawe. Ntayivanaho do. Njye wasebye aha hantu. umuziki wabuze se Nzagukubita ikinyawo. Guys, aho ngaho rero show yari itangiye kuryoha kabisa, ibintu bitangiye kumera neza. Bahise bashyiramo ibintu by'ibiziki kandi mbirumvishije bahise badukubita ikintu bita copyright. Urabona abantu bari bakumbaranye bari kujurura urutono n'iki bisetsa bashyira amanyinya hasi, udusoni twabishe do nawe urebere nyine. Uwo ni bamwita Bernice kabisa, ari kuduha amawayiza atubwira ati we mujye mwitwara gutya mwabana mwe. Ni ibisitori bya danje, ubunyobwa turi kubukatanga, hari umuvinyo uryoshye umeze neza cyane. Ibintu byari neza, urabona ko ibintu byari show kabisa. Twiganirira gake gake tugenda tuvibinga n'akaziki gake byari ibintu bigaragara neza kabisa. Umukameramani nkangiza imbabara agenda nawe acishamo. Dore bamwita David, umuherwa cyane ukomeye cyane, yicaranye na Queen we. Murababona neza kabisa ukuntu baba bafunzemo boku. Rero ngo w'ibisabo niwe boss mukuru. Aho ngaho yahise azana
ijage biriya bayita ijagera. Ni ibinyabazungu bagiteretse hasi nkajya mbona kirahengamye nkabona kirenda kugwa birancanga. Urumva ko no gutembera haba harimo akantu. Hano n'umukobwa uteye neza cyane bamwita Innocente, nezere kuri kumureba kabisa. Ni umukobwa wubatse umubiri mu buryo bwa gikobwa nyine. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Umukobwa wiza. Ni ibintu byari salamara kabisa. Hano hari umukameraman ufite uruda runini. Urabona hano yari ahise atuma imusate mahari genda nsekire hari ako kawaini ucyuzuze. Hano yaraje bahita bakamucangamo bonera natatangira ubundi gukamera y'abantu afite ibintu by'imyuka kabisa. Hano ibintu byari biri kugenda neza. Uyu musore arimo aragenda seriva abantu. Urumva yari afite akazi kenshi agenda apanga utuntu fresh kabisa. Ariko urabona ko cameraman yari yamaje kumucura. Amaje kumucura kabisa asigarana akantu k'amafoto. None dore abo bantu uri kureba muri kamera imbere yawe. Ko bavanye so baragaragara neza. Uwo musore wambaye agakote k'umukara kabisa. Bamwita Wizbone, ni umuraperi ukomeye cyane. Aho yari yazanye na Kadibi wiwe. Ubundi ngo ni Offset na Kadibi. Akaba Wizbone na Honorine kabisa. Abantu ko bari babukere bameze neza cyane. Kandi hari agakobwa kari gafite utugambo twinshi kari kujujura ewana. Kwihangana byari byakananiye kavugishijwe. Ari ibintu bya danje kabisa. Ariko hano ko harimo n'ibyishimo. Abantu ntabwo baherukanaga. Urabona niba umukobwa yitwa Shera ari kumwe n'uwitwa Innocente n'uwitwa guys, reka vlog tuyirangiriza aha. Ndabona navuga bukira bugacya.